Kada govorimo o mezoterapiji, znamo da ona podrazumeva određeni ritam tretmana koji je potrebno uraditi kako bi se koža stimulisala na obnavljanje. Međutim, nekada smo u nedostatku vremena, tako da je potrebno odraditi takvu vrstu mezoterapijskih tretmana koji imaju produženo dejstvo. Tada koristimo takozvane mezoterapijske boostere. To su preparati koji u svom sastaju imaju pojačanu aktivnost, imaju veću dozu hijalurona, vitamina i aminokiselina ili pak su tako formulisane da imaju postepeno oslobađanje aktivnih supstanci, tako da efekat njihovog dejstva je produžen. Samim tim nam omogućavaju da takvu vrstu tretmana radimo ređe, dakle jednom u mesec dana ili jednom čak u 6 meseci. Velika je razlika kada govorimo o hijaluronskim filerima i mezoterapijskim koktelima. Jedan od sastojaka i mezoterapijskih koktela i samog filera jeste hijaluronska kiselina. Međutim, hijaluronska kiselina koja se nalazi u fileru je stabilizovana, modifikovana hijaluronska kiselina kako bi se što duže održala u našem organizmu. Dakle, kako bi u svojstvu filera što duže trajala. Dok hijaluronska kiselina koja se nalazi kao sastojak mezoterapijskih koktela nije modifikovana. One se normalno metabolišu u toku 24-48 sati, koliko inače traje proces resorpcije i normalan metabolički proces u našem organizmu. Zapravo, ćelije našeg organizma proizvode hijaluron svakodnevno i svakodnevno ga razgrađuju. Kako starimo, taj metabolizam se usporava. Tako da, nažalost, ne proizvodimo tako puno hijalurona, ali i proces resorpcije je sporiji. Iz tog razloga, kada radimo mezoterapiju, mi zapravo stimulišemo stvaranje vlastite i sintezu vlastitog hijalurona, dok kada koristimo filere, onda prosto nadomešćujemo nedostatak tako što koristimo hijaluronski filer za popunjavanje bora i za postizanje bržeg i vidljivog rezultata. Rezultati mezoterapije se vide odmah. Lice momentalno dobija sjaj, jedrinu i svežinu. Međutim, ideja same mezoterapije nije u tom postizanju momentalno vidljivog efekta, već u činjenici da na taj način stimulišemo kožu da bude aktivna. A upotrebom boostera postižemo da ta aktivnost njena bude prolongirana. Dakle, omogućavamo da nam klijenti dolaze, odnosno da pacijenti dolaze jednom, na primjer, u mesec ili 3 meseca kako bi održavali proces stimulacije kože.